khovel tuk vel clear tu te in zawa in chi bai ka phuk chewa kan program te atok thlenga min thlir sak turin kan nge ngal bok cheu ni tun huna hian geopolitics kan soidona tun lai khovela america ina ramsang sang ado na chante engwain nge venezuela te iran te adowa heng america thil ti phena hian nge om engwain nge heng thil ati na chante hi kan ron soidon ani tun kan tukvera hian khovel kan thilona min thlir pui turin in zvain ka som hal bok cheu ni engwain nge US President Donald Trump khan Venezuela President Maduro kha azuk man thuta Iran po tuna hian azuk do tak mai na chan engwain nge US khan Iraq abeya Saddam Hussein ati lum ani le engwain nge US khan Libya shuaitu Mohammed Gaddafi kha alalna tanga apai thak na chan ti te kan suidona voina hian US in sipai chakna manga Iraq te Venezuela te Iran te Libya ram shuaitu te abe na chan shefia tur te khovel optura US malak na tan chanchin angmong le tuna geopolitics shefia tur hian kum sangha zasari som pasari atanga sangha zariat somni pakhat a kan kir le wang don ani khati hun lai thil thleng langsar berchu gold standard kha ania mas sabera tun huna america ina ramsang sang ado na chan refia thiam tur chuan gold standard chungchang kha kanjuk bi chiang ma support don ani libya ram shoi tu muammar gaddafi tha ania iraq president saddam hussein khailum ani bok iran ram shoi tu khomeini chu athia afghanistan a chuan khotwal mi puite chu Russia do thei tura training pe kan ni Pakistan a chuan an prime minister Zulfikar Ali Bhutto kha tual chung boina tha ania Congo president Lumumba chu uranium a nationalize awangin tha ani Ghana president Kwame chu Khothang bank ado dala wangin aramatangin no chuania Guatemala a chuan president Arben chu American farm laka chia aphut sa na wangin paina oma Grenada chuan president Hudson chu Russia thurol pui wangin dam chunga tang tura man ani Chile president Salvador po copper nationalize wangin pain ombok heng thil thleng phena hian US niak mu tu rom zela heng thil thleng awang hian America chuan lokna atel zel bok ti kan thlir ho don ani king ram khat lal thiau tha le pai tha ka anom na chan te hi America tana hlok na le ham thatna ani zel dante thui tak soi tu roma engwai nge hetianga America in ma alak thin tun hai aram sang suai tu te atha aman na chan kan sui don ani America thil ti te se thiam tu chuan history lama kan kalanga history tuk vera dak chungin America che dan kan thlir don ani enge gold standard an ti chunia tu chin chuange sangha zasari som pasari le sangha zariat somni pakhat khan scientist ro pui Sir Isaac Newton kha United Kingdom Master of Royal Mint nin Royal Mint chu UK poisa coin siam tu berania Royal Mint hi kumzabi pakwana hunlai dai to in tran ni in edi zariat somriat paruk khan King Alfred the Great chuan London khopui nein opchana silver poisa amalim chuan ti chuakin poisa angin an mang chhota a Sir Isaac Newton an Royal Mint ahan hota ka chuan silver tangkarua lutna le rangkachak tangkarua lutna chuak tura Isaac Newton a mo phurna pek ahan nita a ti chuan silver ain rangkachak atlo zoka ahlu zoka awan zok boxi awangin rangkachak tangkarua man alo ni chhota a kum sang khazariat somni pakata rangkachak tangkarua mangin engkim lutna chutran anita ani British poisa pound lutna chu rangkachak man huwa te ani chhota a British pound khat chu rangkachak 7.32238 gram puka lu alo ni ta ni kati hun lai khan British kha khovela sumdon na konga ram chak berani baka ram le ram in sumdon ton na konga All samzok alo om theinana poisal hutna in angtlang manduna alo oma ti chuan poisal hutna ati puna wangtein rangkachak panga ram khat poisa lutna te chu
ahun lai ram ro pui France te US le Germany point an lo ching chho ve ta a ti chuan gold standard kan ti chu alo chuak ta ni gold standard omzia chu le kha poisa cheng khat le rang ka chak gram khat lutna in tluk tlang kan ti theng chu tiang ang chuan rang ka chak lutna le poisa lutna kha an in buka ti chuan kha rang ka chak lutna ang khan poisa kha man thein alo lut thin ani rang ka chak manga poisa lutna ante a alhol ho tlin chho the na chan ber chu ahun laya economy thang chak ber America in kum sang kha zariat somsari pakwa he gold standard thi aron man ve ta ka wang kha ania khovela ram chak ber pani British le America in lungrual taka gold standard an man dun ta ka chuan ram dang tan chuan gold standard thi man ve lo the ani talova ti chuan hlotling takin khovel gold standard rang ka chak an nei zat manga an poisa nei zat lut zong chut na chu man alo ni ta ni ma se kum sang kha ko som palia indo pui pakhat na alo chuak ta a ram sang in rau thuam leinan le indo na atan poisa an mamo a indo na tanan mamo sipai chakna le silai rau thuam leina tana an poisa mamo atam the ang ber prin chu an mamo ta a ma se chu an poisa prin chu te chu rang ka chak an nei mila an prin chu ani tak lo awangin flat money kan ti hi alo piang ta a flat money om zia chu poisa paper chawalut na nei a phena rang ka chak om tak si lo hi ani chu wangin mi pui te chu an poisa lut na manga rang ka chak an lei thei thin kha tuna chon thleng phal sak an ni talowani ti chuan indo pui pakhat na lo to pa ram sang te chuan gold standard man zui le tumin tran an la thar le ta a ma se indo pui mang khan thil kalpui alo sam to hau lo mai chu mai ba ka ahun laya economy lian le chak ber America rama kum sang ka ko som ni pakwa khan Great Depression alo om ta a gold standard chuan har sapna na men lo tak mai tokin khovela bank sang an tu chia mitam takin banka an poisa da khol an chana na nei lo an pung thura kum sang kha ko som thum alo ni me chuan tu mai in poisa in rang ka chak an thleng phal ani talo ani kha ti chuan gold standard kan ti phena hian America chakna thuru ko ma chu enge ani kan bi le don ani gold standard man an ni khan ramtam takin an rang ka chak te chu US sarkar ven him na huaya US an kol thattir ta indo pui pakhat na a han top meu kha chuan America tluk pui British kha leiba awangin atluchia ani to thanga ti chuan rang ka chak mangin America chuan khovel sum chevel kha a op chho chanta ani kum sang kha zariat chho vel atang khan America rama nasat takin industry aron changliana industrial revolution aron thlenga California rama rang ka chak khur lai chua ania nassa takin American economy chu athang chhota a chuti line British ro chu khovela financial power chak le thil ti theiber ani nakha ala che kan ti theng chu amai ro chu indo pui pakhat na hun line Europe ram tam takin poisa an mamo awangin America rama bank sang atagin sum tam tak an pu kalo ngai ta chu wang chuan Europe rama rang ka chak om te chu America rama phurlu anni tamuk mup maya indo pui pakhat na han top meu kha chuan America chu khovela financial power chakle thil ti theiber ani ta dai mai ni hetia rang ka chak akol hema wang hian American dollar lutna chu khoiram poisa el phak ma ani talova he wang hian ramsang in sum dong ton na US dollar kha man lo the ani talo chuan America din mun ati het dewa kongtin reng in ati chak chhota ni indo pui panina atop nuin America chuan kum sang kha ko somli pali khan Bretton Woods system anti chu aduang chuak ta a US dollar chu rang ka chak lut na nen nget takin thun zom ani ta ani hei wang hian ram dang te chuan an poisa lut na reng US dollar nen an khai khinin an thun zom lo thei talova engkim man chut nan le leinan US dollar man alo ngai ta chu America chakna thuruk ber pakhat alo ni chhota ni heti hun lai hian US dollar som thum panga le gold ounce khat anin thluka ram tu point oil leidon ta se emo bungrua le sumdon na anti donin US dollar an man alo ngai ta chuan America tha na satakin ati chak chhota ni
American bank ta chuan he thil hi nasa takin an chhot tangkaya America dollar chu khovel in sum don ton nan te engkim ti nana man beralo ni taksia chuan a hlutna apung tiela chuti rolin America bank ta chuan andu zat poisa an puk thea khovel pum huwa pol renga America chuan ramdang athunun chho theita ani khovel sum dona po US dollar a ain ngat tabur maya heti lai vekhian International Monetary Fund IMF kan ti le World Bank te po ron din chho ani ta a amai ro chu heng nuk chel tu chu America ani chu ta ani ti chuan America chuan ral thuam le silai met puk hau si lovin khovel economy chu a op chho tan ta ani amai ro chu thil dang lam aron thleng chho vele ta kum sang kha ko som sari pakhat khan Richard Nixon aron president chhota ani khan US dollar hlutnaka rangkachak bu ri zonga chut to lovin lekha manga poisa an chut chu hlutna chu rangkachak ne na inzom na nei lova aron siam ta ani chu aya US dollar chu poisa hlutna te fung bera mangin nima sela chu ta chuan a phera rangkachak hlutnaka man ani talovani ramdangin thil leile salna ni US dollar an man tampo le US economy kha achak tiela US dollar hlutna asan po le America chu ramdang laka achungnung chho tatul tul ti na ani chu ti chuan US dollar chuan ramdang poisa te laka thil ti theina anei sang tiela ram khat poisa in engtin nge khovel economy chu athunun theita poisa to phot chu an hlutna ain tlungtlang vek mailo emni entinan India poisa le America poisa chu in tlungtlang mai turani lovemni chutiang chu poisa hlutna an chutna konga an te fung ani tlat lova kum sang kha ko somli pali khan Bretton Woods system man ahan ni khan gold standard kha hluilon ani chhota a US ko ta khovel pum puya rangkachak ramsang ta hun thuma chena mun ni zet khati hun lai khan on to ni indo puya ne na changtu ramsang te chuan hetiang hian thuthuk na an siam chhota a khati hun lai khan US dollar khatle rangkachak ounce som thum pangan in thluk kan ti a ramdang poisa zong US dollar hlutna nen thun zom an ni a US chuan ramdang sum thunun tu an central bank reserve bank khu keini India rama chuan Reserve Bank of India kan ti a rangkachak mangin US dollar an thleng thea nima sela khati hun lai khan mimal emo pol emo hena chuan Federal Reserve khan in poisa manga dollar kha thleng aphal lo thung ani chu chuan enge ngong ani chhota kan ti chuan US dollar chu rangkachak ang maina hlu chhota a ama chuan ramkhat poisa hlutna rangkachak manga te ani thina tunai ro chuan ramkhat poisa hlutna chu dollar manga te ani chhota a rangkachak kha US dollarin aron lu lan chhota ani he dollar hlutna mang hian US chuan ramdang ti ve theilo thil tam tak ati theita bi tlat maya chung te chu kan enanga pakhatna ram tam tak chuan an tho chu ai tam poisa an manga chutianga an tho chu aya an poisa man atam chuan an poisa hlutna atla niama an poisa atlu chemai thirani chu chuan trade deficit lo pian tirin an ram economy anghong ta thina ni entina pakhat lo ta lang taila French Revolution lai khan French sarkar chuan Labour anga lu tu ka wangin poisa aprin chiam maya a poisa hlutna atla hiam ta duaya chang thop pakhat leinan poisa tam taksen angaya em phur khat angai tin kan pi pu te chuan an soi thina ni ka chutiang bokin tuna hian Myanmar poisa hlut lo zia kan ria a Myanmar rama chuan thil pakhat hote India poisa cheng za songa kan lei thei te kha cheng sing chuangin lei angai ta ang hi ani chu wang chuan ram tam takin Myanmar poisa an mangdu talo reng ani ma se US ro chuan US dollar awangin hetiang har sat nei atok ve thei tatlat lova ram tam zokin sumdon nan thil lei nan le sal nan dollar an man tlat awangin atho chu aya tam dai poisa pin chuak churin mang ve ma se aram economy na tor pha ve tlat lo khovelin US dollar hlut na hi che thei lowan ngai tlat awangin ramdang hne na train aduang thalin suba puk theya US dollar po adu zat aprin thei tabi tlat ani
US Federal Reserve กันติคูอันดอลลาร์ปรินชวกตัวนี้US in ปอยสัปุกน้ำมัน rate of interest อติปุนาปอยซาอปรินชัวเฮียนรัมตินา stock market อังหงฮาละจุมิริวอลเชียชวนรัมดังปอยสลุดนะอัตลันเฮียมินอันปอยสลุดนะอปุงทุ่งชินอันนี้จู่จวน covel economy อังหงฮาลเซลาเฮง oil กันติเตรังกัจัก electronic เอเลบาร์ shipping ซุ่มโดนแรงอาเฮียนดอลลาร์มันอันนี้ฟังเฮียนินอินเดียเฮียนซาอุดีเนี่ยนะจังอิน oil อาหันเลยเฮียน oil มันดอลลาร์มันง่ายแต่ละตา friends รมินปอยซาอันปรินวักขานข้าอันปอยสลุดนั่นเราดูตูเองมาอันนี้เราฟังอิน friends ข้าอัตลุเชียไม่รู้จูดอลลาร์จูซุ่มโดนนั่นเตเองกิมเลยนานะมันอันนี้ตากลัดอฟังอินรำซงอินันมาโมเสียจูฟังชวนเองอันตั้มโปข้าUS Federal Reserve เฟียนปรินมาเซชูมีเพนาชวน gold ขลุ่มต่อเราปนิตาเซข้า US ดอลลาร์นักอัตลัดยังเวทีตัดลัดเราวันนี้ชูฟังชวน US ดอลลาร์ฮีโคเวล่าอเมริกาชวนรำดังจงจุงเลียนนานอามังโชตาเฮดอลลาร์ลุกนะฮีอเมริกาตานชวนเองติกไลโปเวนหิมง่ายเร่งอันนี้โชตาอันนี้เฮ้ยไม่บากาเฮียน US ชวนเขาเวลรำจักเละทิลติเทเบอร์เบอร์เตลกาอินขวบขีรนะอเล็กโกเทพะตัดลัดมายาเขาเวลรำจักเละทิลติเทเบอร์เบอร์เตปอยซาเจเวลฮี US ทุนุนเบ่งฟังกัลตังอันนี้ตัดจูฟังตักชวนอดุหุ่นUS คนรำดังละกาซุ่มขวบขีรเทนะจักนัทุรุกอันนี้ตบีคลัดไม่นี่ US อินรำฟังละกา financial sanction อันซุ่มเจ็ดเวลนะอขวบขีรทูกันโลกสิชินอันนี้ตัวน่ะพอเห็นรัสเซียเตอิรันเตนอร์ทเกาหลีเตคิวบาเตเวเนซุเอลาเตเมียนมาเตเบลารุสเตสุดานเตซีเรียละกะ financial sanction อันนี้เมกะเฮ financial sanction อวังเฮียนรามินฮาร์สัตนาอโตเทดานเช่นขัดเลวตาหลังตาอีละเบงกาอันปุยสดาเลอันทิลลุดาอันข่อยจะเทโลทิลเลยเลชัลชัวกงอาฮาร์สัตนานัสตักอันโตพาทรินเขาเวลรำดังเนนะเบงกัลตังอาซุ่มตีเจ็ดกงอาฮาร์สัตนาอันโตพาทรินเขาเวลาคอมพานีเลียนเลรามินอามโมซุ่มดงเตเนนะอันอินโดต้นนักกงอาฮาร์สัตนานัสตักอันโตพาบกรำตินมโมออยเลยเลชัลนักกงอาฮาร์สัตนาอันโตพาทรินบกอันนี้เฮงซงจิงาปอยโมตะเบรจูตุยอัลเทเลยเลชัลนานา US ดอลลาร์มันอันนี้นะฮีอันนี้เฮ้ยตะกะฮีกันสวยจุยตัวเลกันชินเชียเบอร์ตูจูอันนี้ชาวดอนตาอันนี้อเมริกาอิน US ดอลลาร์มังรำดังอัทุนุนเทดานเลอันจุงาเราเรียลดานโคเวลอัทุนุนดานจูกันเรฟิอัตชาวเตลโดนารำตั้มตะกินเฮ US ดอลลาร์อบเบนันหัวจังตัลชัวอเมริกาจักนัดชุดจะตุมินกงช่างอินมาอันละชาวตะเรงะรัลทวมเลสิไปจักน้ำมังโคเวลอบเบอันนี้ทรินนัดจูอาลูตบตัวตัวน่ะชวนอีโคโนมีมังอินกันอินดวินกันอินรับเบ็ดตาอันนี้เฮอเมริกาอินดอลลาร์มังรำดังอัทุนุนคลัดนั่นละกัจังอาชัวเจเลนตุมินรำตั้มตะกินกงอันเชวาดอลลาร์ทิลตีเทนะชุดเชียตุมินมาอันละทรินดอลลาร์อบเบนั่นละกัจังอาตัลชัวตุมามาละตูหลังสารจิงากันเชียจูบริกส์กันติบราซิลเตรัสเซียเตอินเดียไชน่าเลเซาท์แอฟริกาโลเปียงขานี่ยา US ดอลลาร์มังลฟ้าซุ่มโดนนักลปุยตุมนะรำขัดปอยซาติจักตุมนะอันนี้บริกสินอัตุมเบอร์จูชุดยังบุกินยูโรปอยซาโลเปียนชันประคัดโปอันนี้ยาอบีกินรัสเซียและไชน่าอินันรำปอยซายีอนและรับบลมัง US ดอลลาร์อันอบนะนักตักเตโปโลเปียงตานี่ค่ะอเมริกาอินอัคลพุงอัฐากดังลำตาเปโตรดอลลาร์โลเปียงตารังกจักลุดนะมังปอยซาเลียชัลนะติโตปลาวนี่คันอเมริกาชวนเองติงเงโคเวลอีโคโนมีฮีอบซุยเจลังตีนเบงสกินังไอตัวรังกจักลุเลมาเซอเตลโลวินกันนุ่งเองกิมกันติเทตละตามาเซตุยลเทเตลโลชวนเองรัมมาดิ้งชวกเทโลทุ่งครูดออยล์อวางะรามินาทิลอติเทเซียกันที่ชาวโดนนี่crude oil อัตงาอันเสียมชัวแห่งทิลเปโตรลเตดีเซลเต LPG เต gas เตโถนตุยกันติเตอัลกาดราเต
lubricating oil kan ti te plastic synthetic rubber detergent leiti chatna fertilizer te rong paint kan ti te damdoi medicine te hi khovel ram tinin kan mamo atil antil lova kan thei mia lo thil an nia chu wang chuan khovel ram zong hian oil kan mamo ta ani gold standard ti top ani khain oil aron lang chhota a ram dang khan an rang ka chak US ven himna noya anda that thin an lo ti top rualin US in khovel athunun na atop kan ti theyang Washington chuan ngai to na thar anei tawata kum sang kha jakwa somsari pali khan khati laya oil siak chuak tulian ber Saudi nen in remna an siam ta a ti chuan the petrodollar agreement mel kan lo huta ani kha hian in remna thuthum chu Saudi oil hi US nena dollarin sal aniyang khovel ram tenin oil an mamo wangin oil leya sal turin US dollar an mamo ta a khovel puma dollar lutna nasa takin ti nge in alawom chhota a apani na chuan Saudi in American hena investment atiyang thiam takin US chuan Saudi hena oil an leina man chu an rama apei pung turani atile ta zela Saudi chuan asum pei punan US bank manga US treasury bond aleya US ral thuam le thil dang an rama achalut bok pathumna USian Saudi ram ven himna ha ral thuam le training apethuang Saudi lamin US athurwal puita ka wangin oil siak chuak tu ram intel khom OPEC point US dollar an mangve tawata ti chuan khoi ram po nila oil ileya isal du chuan dollar inei angai ta a chu chuan dollar hlutna mamona na satakin ron ti sang chhota ani dollar mamona asana piang in US Federal Reserve Bank kan ti chuan adu zat US dollar apin chuak thei ta bi ka eng angatam dollar note print chuak ma se dollar hlutna kha adan hiam ve thei ta tlat lawani achan chu eng kim leina na khovelina mamo ani tlata wangin dollar hlutna kha atlan hiam ve thei ta lo ani chu America tana inrem na hlok ber Saudi nena an inrem na hian nasatakin America tha ti chakin oma a economy siamin oma America financial system chu ange pha ta ema chuba ka US dollar lutna chu nasatakin aron punga khovel obbetura America man ropoimo ber ani chhotani ram tinin oil lan mo wangin an central bank tina US dollar mangin ram tenin poisa an khola khovel sumdo na chu dollar ra ain ngat ta em ani ram dang ten US asset bond le dollar reserve an lei chura he manghian US chuan poisa apuk chiama mantlom takin athil mamo ram dang atangin alei thei pha tin aleiba athunun thei pha ba ka American economy chu chak takin achang chhota ani ramtam takin he in rem na hi an soi sela US in financial power anei thuk bik lutukte ramtam zokina America banking system anin ngatte US policy azira khovel in sumdon tonna achevel te chu he in rem na an soi sel na chan ani line US tan chon he in rem na hi acha empty kan riat thei arin heiba ka hian America hian Gulf ram dang tenen in rem na thatak asiam zuita a Gulf ram te chu kan thria tangin oil siak chuak tam ram ania anni ne na in lai china tha nei rang hi America tan chuan thil poimo top khokani ti chuan America chakna tharui berchu asipai chakna ein ngat ber talova a poisa dollar lutna le chumi manga ram dang athunun na ein ngat ti alo lang ta ani petrodollar poimo zia le US sakna tharui berani zia kan thiam chhota a petrodollar dodal zong le alutna ti chezonga che thona reng America chuan siak chu in ado ngal zel ti kan mufia deu don ani oil manga America in ramdang athun huai dan kovela oil siak chuak tamber ber ram te hian US dollar mangin an oil an salta a ti chuan oil an sal na kal tanga hlok na an mu po an kuta omlovin US Federal Reserve Bank kuta a tadai maya kumsang ni pathuma Iraq ado nu khan Iraq ramin oil a hal chuana poisa chu New York khopuya Federal Reserve Bank ka a ta
Iraq rampung pui sum de chu 90% zet a oil sal na changa anei chu UK a America kuta a ta dai mai ni ram khat economy sumbom ber America kuta a chuan enge ngong anei ta kum sang ni som ni pani khan US chuan Iraq ram chung boina le US nena politics sila in hir ngona annei awangin Iraq sumbom US Federal Reserve Bank ka chu che theilowa siama avota a Iraqina asum ati che theilo rualin Iraq rama asipai te hlo ape theilo nga langa damdoina na tho the ani lovanga zirna in khar anga yanga sarkar berpo na athok theilo ngal mai don ani ti chuan oil manga America in ramdang athunun dan chu ti khan kan the thiam thei to ome petrol dollar ti chiat tuma malak na le America in adole dan chu tu ma cher rual lova America avok lallen na hi khovela ramtam takin an ngai theilo ma se America do dal zonga ma han lamai ngamero an ngai lova engtin nge rau thom ne na in be na nilovin America in khovel auk na chut chiat ani theyang engtin nge America chakna tharui cha sak ani theyang sipai chakna mangin khoiram main America an ne theilowang ti hi khovel ngai dan nget takania ma se America economy ti chiat ani ero chuan asipai chakna ringot ma chuan America hi ading chang theilowang ti khovel in ria ma se America do dal zonga che tho ngam chu mani lu zokna ani tlat awangin chut timain America do dal ngam an omlo Muammar Gaddafi alo langta Libya ramlal berchu Gaddafi ani in kumsang ka sakwa somruk pakwa atanga kumsang ni som pakhat thleng kum somli pani lai Libya rama dictator ang devina lal ani kha kumsang ni pakwa khan Africa Union a chairperson ni na aron chel chota a Africa atanga oil siak chu te chu rang ka chak hlutna ne na te a leile sal tumna gold dinar aron tuang chuak le ta gold dinar noya chuan Africa ramzong zong ta chuan poisa pakhat poisa thumun rang ka chak hlutna manga siam man ni se Africa rama oil le leilung hausakna an siak chu zong chu poisa chau chuan leya sal ni ro se ti in rotna aron siam ta ani ma se kumsang ni som pakhat Libyan civil war lo chu alai khan US kai hruai NATO be pui thlak na remchang takin Gaddafi hi tha ani ta a Muammar Gaddafi thi na hian US hi thu saber angin langlem lo ma se petrol dollar aron do dal nu loka remchang takin an nalak sakin a ti kan chin chia apoimo hle Muammar Gaddafi thi nu loka thil thleng enge kan ti chuan Africa rama oil an siak chu te chu ama ang bokin dollar manga leile sal an ni chun zom le tamayani heti hun la hian China ala lian tok lova US point khovel mit me ala veng hle Saddam Hussein alo lang le a kumsang ka zakwa som ko pakhat Gulf War kha kan la reng ome kumsang ka zakwa som sari pakwa khan Saddam Hussein kha Iraq president aron ni chho tana alal akhain alal anahle a dictator angin ro rela kumsom zet alal nuin kumsang ka zakwa som kwa khan Kuwait arun ta thuta Gulf War alo chuak ta ni kha Gulf Indona top nu khan Saddam Hussein khan kongtin reng in America ado dala America po in chang let ve buk ma se nat takin Saddam laka do dal na alan tir ngai lo ma se Saddam hian ti lo top tu thil ti anei le ta a chu a thil ti chu enge kum sang ni khan United Nation Oil for Food Program kaltangin Iraq oil chu euro mangin a hral tur thua puang ta a heti hun la hian dollar ain euro kha hlu zo ka kum sang ni pani alo ni meu chuan Iraq khan euro reserve klub le dingon tam tak a oil sal na kaltangin anei man ta hiala ama zonga Iraq oil sal na dollar reserve manga da ani nakha Saddam hian aron do dalin aron ti top ta ani ama zongin Saddam laka US in do theina anlan tir thin heti hun lai veken 9/11 alo thleng bokani kha voile khata Iraq chu WMD weapon of mass destruction nei tua pu ani ta thuta kumsang ni pathuma lo ni meu chuan thapui thoin US chuan Iraq ado ta mi ani kha khati hun laia US president George Bush kha president Trump anga paro rum lutuk ani velo khovel mit mo moi hoi zongin chuan lam amama
Iraq chu WMD ne ya apuin ado ta ni kha mitam takin oil awanga Iraq kha do ani lo anti ma se indo azoa enge thil lo thleng kan ti chuan Iraq oil kha dollar manga leile sal ani chun zom le na hal vat ani kha Iraq ado na konga USian khovel mit mei avengin Gaddafi hun lai ain khovel mit mei ero aveng to lo thung ti kan chin chi apoi mo le a chan pro Africa in Middle East le Gulf rama oil an siak chuak tam zok tlata chu wangin Middle East le Gulf ram te thunun hi America tan chon apoi mo em tlata chumi ati na konga chon tu mit mei ma aveng theilo ani Nicolas Maduro lo lang ve ta kum sang kha ko songma chowa khan Venezuela leilunga oil tam lut tu kom ti riat chu anita khopuya thanga ram economy tho pazuani na zuang hala kum sang kha ko som sari ani mel chuan oil nga ber Saudi ron khumin khovela oil nga ber ram ron ni chota an khopui Caracas su Paris of Saint America ti aloni ta hiala Venezuela ma so na chu oila ain ngat bura englai point oil man ero asang renglo oil man atlak niam ta ka chuan Venezuela atlu chetang hal maya oil sal na kautlanga hlok na an nei khola investment ti ain sarkarin apoisa te amangral wa e rum na alwar chota em boka kumsang ka sakwa som ko pakwa lo ni chuan ram shoi to thar Hugo Chavez alo langa ram siam thatna aron thoka mimal company achu saka oil salna atanga hlokna semro latuma ati lama chona hlo tling maya ma se kum sang ni le som pathum a boral khan oil man atlan hiam le to chutiang bo ruak in lumlet kara chon Nicolas Maduro kha aron lal chhotani Maduro hian Chavez sala katangin bompuak mai thero chun ta a chu bompin chu phoi ani ta nasa takin poisa prin chuaka chang thop le nep noi mai leitur point poisa tam takken angai ta an poisa po 99.99% in alutna alova omzia chu an ram poisa khan lutna anei lo tluk ani thangra khat tlat poisa hian suit pakhat ale thei angvel chu ani ramma boya sarkar poisa abo thawa chuti laina hausa ten hausa tiala rethian chep tula an GDP po 75% zet in atlatiam ta damdoi na ruaka doctor te an tlan bozova an supermarket te chu mungro tur omlovina ruak huai maya sualna pungna sa ru hilwalwar em doctor point dam kho chona janitor na an thoka professor point taxi an khalmai mai ani Venezuela mi makta duai nga chuangin an ram an chu san bok